Dobar dan, mi bismo htjeli da pogledamo vjerničko prstanje. Jao, pa vi ste možda i prvi koji dolaze zajedno da gledaju. A ne, ona je najbezbrojnica moje djevojke i došla je tu da mi pomogu oko izbora prstena. Tako je, treba nam nešto jednostavno, elegantno i od belog zlata. Čekaj, zar svaka djevojka ne želi da ima dijamant na ruci? Pa vidi se da je uopšte ne poznaješ, naravno da ne želi, znam ja šta ona želi. Kako je ne poznajem, živimo zajedno 3 godine. Ja sam živjela sa njom 15 godina dok se ti nisi pojavio. Ja to ne bih izabrala. A biram li ja prsten za nju ili za tebe? Izvinite, možemo da vidimo prstenje koje imate? Ja ti kažem, ona bi želela ovaj. Ne, 100% sigurno da bih htjela ovaj. 100%. Apsolutno ne. Ali vi- Ovaj. Kako taj kad je previše jednostavan, a vi žene volite mnogo ovakve Nikako. džiđe-biđove? Samo ovaj. Šta je sad? Razmišljam. Znači, ipak ti se sviđa ovaj. Ma ne, nego razmišljam gdje tebe povedog danas kod njih, gdje me Bog kazni.